me blame suffer no so because no ye difo ye ni mode so ti ase nti na esese otimi so ba ne kra de ne ho hyehye na won say David bi si ewo na kwan Joseph kra Potiphar eyere woro ne ho kye ne Potiphar ne yere ho fe papa sikeni yere kokko henka ne ya eye na so fe de ho benum Potiphar nufu eyiri nufu papa because ne ma me no ho fe oworo ne ho e kire no o ka kire ne say me master de niam nyina hye me nsa ne ma me wa say ye na so fe ne ko be di ma me because ma me no wuska obati ska man enti ne ye di fo no say ye bibi sei ba ya kwan mu a yenya ahohyeso anya sana ebi gu ye nimu ase eni gu Kristo so enimu ase we ya abai ye nya ono nko an ye be ya so fufufu nyina ye kora yedi kora anya dededa na ade we asan ye den aba ene ba na wa babo nti abadi atu no eno so no wa ya ade it means you know udi abayo na mpa ti wa babo nti abadi atu nya de it means wa ye na eba ne sana omo ti ye na ase a o ma ware omu gu ye na ase no edi ade na ye ka kire wo omu dida na nya ne nko na ono nko ade na aba no no de na aba social media na ye nye omo ka ho de no omu dida de wani so de nsa wo omo ye da no de ne ho apa so ne ye twitwa na basa ne sere ye mia be ma Ogyaba on se tore bi o ye se ne yere ne tikumase ti wo ba no twa flight aman ti de ko do a na o di amoma o ba no sa because no ntino ma ware no ye papa so fopani Ogyaba ne nkomo abeto monten so aga na fo ye di ye pa ne ye nwanwa won komo ni nyina ne se sofo yi asem ne si ye no aba bonten with his full chest abaji atum se an waye wo ye nipa onye ntabo ne ba ne sen na sofo wo ye nipa na wo nye ntabo wo nya se wo benya ho ahohyeso na watimi di ahye ho so memom wo jeja ho ma asa nyema itimi fa wase ne wie ya baba baji atum se wo ye nipa wo nye sofo ye mom pre prophet were lebi say se ne ekosu asofo ne ema ayonkofei say netie papa no samu akwa baby eje so ba hema me gidi se nkomo ekoso mi dey what bebri Ghana for chese sofo na anya ade ye bi mu so kan se oba na de ho kotwitwiri no na wakoji nani so papa mi say se de na wo so wo ka fa asemi oh de me ka ne so mu mienu nyina anya ade so ti yase won se eniema bi wo honom na oya egu Kristo so enimu ase abayo na so nyame dwuma ono so ye nyame dwuma so otonyom e wo methodist it is nyame dwuma won se anyomtofo mu ne asorofo nyina ye ba ko mu nyina ye egira puppet so ye enti no mu nyina no o ma anya ade so yase so osofo no so oba no o mu mienu nyina da o mu anya ade sa na me blame sofo no so because no ye difo ye ni mode so ti ase nti na esese otimi so ba ne kra de ne ho hyehye na won say David bi si ewo na kwan Joseph kra Potiphar eyere woro ne ho kye ne Potiphar ne yere ho fe papa sikeni yere kokko henka ne ya eye na so fe de ho benum Potiphar nufu eyiri nufu papa because ne ma me no ho fe oworo ne ho e kire no o ka kire ne say me master de niam nyina hye me nsa ne ma me wa say ye na so fe ne ko be di ma me because ma me no wuska obati ska man enti ne ye di fo no say ye bibi sei ba ya kwan mu a yenya ahohyeso anya sana ebi gu ye nimu ase eni gu Kristo so enimu ase we ya abai ye nya ono nko an ye be ya so fufufu nyina ye kora yedi kora anya dededa na ade we asan ye den aba ene ba na wa babo nti abadi atu no eno so no wa ya ade it means you know udi abayo na mpa ti wa babo nti abadi atu nya de it means wa ye
na eba ne saa na omo te ye naase a oma ware omo gu ye naase no edi ade na ye ka kire wo edi ade na mo ka kire na me bisa se wo ye kire ye wo se ye ya sofo ena nipa bebre gu ye naase a omo hwe yen esua yen se ebia ni kunu akọ obi wa ni kunu kọbọ adwamanya o tin be ka kire yen ye frɛ no ye tunifo ye twinenim na ye soso eyeyi ye beden na obi aware ye sira ware ye soso da wa serifie ti ye soso no efa ye yire no mu achi ye be ye den na obi koye obi hyeyase ana yakola bi ko adwamanya be da afɛ na tia because ye bi dida so for penny kire se odene die ya abai ye mfato ho ana ode ye nsen na ho ama ni nwa masofo aka se be ye no monkoto sanso be efiri se wo ye nipa o mu dida na nye nko na no nko ade na aba no no de na aba social media na ye nye o mo ka ho de no mu dida de wani so de nsa wo o mo ye da no de ne ho apa so ne ye twitwa na basa ne sere so yes ye enti no ode ye ensam na hono akire ye no menu to me no menene nyadwe so de ne ye ensam na ho ode ye ade no committee ho deda enti ensam na ho na ode ye akire ye no ode ye akire ye for de ye se ebe ye na se ne wo se ase Ghana ha no ya rate asofo no to a certain standard say wo mo de mo ntimi ni bone o mo de efi ni o mo ho ba ne asi Ogyaba mo hu se asofo no nsu ye nipa enti so omo nyo niema se omo ye nipa so ti yase o ye sofo a eso ye niema se o ye nipa so ti yase se wo ka se sofo no nya niema se nipa papa church mu kakra man okay o se bia o ti asori fi ma hunu sen ma transfer ka ko go bi akantum ma ko ye sen tin o transfer spam se ko go bi asini sa ho na o de yes ade no wa mpem wa kan kire wo se oba we ya wo kodinu no o do beba social media be gu anim ase se wo gina asori dem a eno no nyame honhom na de ne ye wo gina me hye me bedroom krompa me sunsu odi machi ne me kasa me ko ye bibi enya wo pemme obi a woni inner god obi a ese sunsu mu kasa kire nti no esa ensam na ho asem no de aba ono kra na ese oditwa ne nsem so kra pe baabi tena kra obi beka se ma me kasa wa bonten kra because no ade wen egu enipa ni masaka ene ya se obi eye bibi sa na ye di phone yetimi from no obaka yo se o mu kra mo ye osofu ye kra ye bi eto obi na obi kuna kwatwempe na obaka te ojae ya da nya dan no Ogyaba ko ye bi ye ne dan so yes here ene beba ne sa na oba na one ne ti no ogu ne yire ni mu ase ne yire ne kra so Ogyaba e kire se ne yire ne kra age atum se ye ni kunu no o ma me kasa na wakoye ntino o ye opie ni hu a wo ye papa obe pene se ni kunu enkofa obi meka na honta ma na okro mpa wote won wo be ye so wa ware ya wo be pene so kunu nkofa te second wife meka ho so oba odo ni kunu so do me hwe wa so ebia be ma no wo sika obetima yesa but enye wo ba no ne yam no kwadu yenje o umani kwadu ba ko ho a yenje we meka ne we abeka umani kwadu ba ko ho a yenje so ti yase enti no wan ze yen asofofo no ya na yeyere no mo mpekasa eno mo di obuo ene enidie mayen enti se bibi kura mponi a o mama mekasa inti we ye prophet Ogyaba e trese ne yere ne se girl no kura wa oba bia ni wa emfinimu so Ogyaba na eka e bia na yere ne nka oba bia ni wa ni kunu kwatwempe na oba ko support ni kunu ne se e mpena atwe e bia yesei e bia ani kan so no e no ba se ba deep no e be ya ne ya Bible said that two shall be one. It's only ni kuna ka boy ho namba. It is any kuna kodi bone dia ono na edi bone nti waje atum. O beti ma ji atum. But on say jamane nka de wo ho ba you free mu no. Eno na asem no. So yasi. Nti no won so ba du a o ye ne sa na nya me suro ni mu a. One day no.
ono susu be show warrior say what can say ya wo pese wo kire say asofo mu ni ahomre ana won say ye wa ahomre but say ye hye ye ho so asofo bia wo feelings asofo no bebre and won say wo be ye nyamedwuma eso show ho so because no nyamedwuma e ma ne di kan ba na bi me di akire etu yo asofo no ni ahohye so ne kakra bi no kote brem kakra bi no kote brem a da bia no wo ba kodi obi amade e de asema ba etu yo asofo e so show ho so misa no wadwamanya duru pa wo okay wadwamanya haban papa wadwamanya na duru wo wo de be dware e betutu ahaban e betutu wadwamanya ni nya wo to bo oni ahonche so no bo kakapia pia wo na ho so kakebe peso ni obi da kakebe e peso hwe obi ho kakebe peso hwe nwi enti no oba me kirawo na wanom bi osofo eye bia baji bi koma no me yegu ga no baji bi akoma no onum no de bi dwade nya betutu eta wan do do ba so sana ya na tie to your osofo a enu ti na ya na ye quantity ye no so o show ho so because adwuma na wo ye no e ma ba betente e ha mo ba hada dan ko se empani bi be ne nam ha ene ha no ba na ya chew ye ya so na dom ne ba no de adwama ne ba o ba be yu nipa mu abegu ani masa enti ha ne de o mo nche wa ha ne de me ka se nyame de ni mo nyam o mo ba da but o mo nche na le zanya wuken wo ba no o sheda se wo kwa koyi sofo na to fo ma no o se ebi ba ha obu o ma wo ba se last ma me bi o se ne ha ye ne ya ya ba se hwan sa na oboa iwura adem mo pe me bompa ye pe na dom ne che me so oboa o be so wa hwe enipa hu amade mo ma no baba se na hwan no afi timi street ni etina asidi enti e ma ni bi ba do so sofo ne hwe e na sofo na no so e pe ma enti no hu wo ani suni ne ban no enti ohu oba kokofo ne sana no mo tuda yi nkuru asana na bibi ye no enti e ma ni bi wo no mo be so asofo ne hwe e na asofo ne bi wo no mo e ye na dwuma a wodi ano sanity enti prophet e ma so asofo ahwe na asofo no so e na dwuma wo mudi ano no na sese akoba ne se no de na wo ka che wo nwanum asofo no de me ka che me nwanum asofo no se omomo mani na ho no mo nhye mo ho so enu ntini yesese wuntimi nhye wo ho so a na waware ntino ye mia minua be ma Ogyaba on se tore bia yese ne yere ne tikumase ti wo ba no twa flight aman ti de kondo a na odi amoma oba no sa because enu ntino maware no so yase ntino se o ma o yire tina ba bi na woni ahohye so a e de o ha o bebrem se de ge yidi nche se ge no ankasa no be fa no papa no tie di ni ko ni onu ankasa fie timi se no amini ade na wo ye den o ye sa ntino mo ma ye o mo hwe ye ho so yi ebi so kwa e kire se asofo no wo mo ho kwan so mo ware bebre enti se Ogyaba timi de ne ko ni fie kwatena ne fie no e bia na ka ni intention se oba ware oba na ka ne yere ho na oba na apre no gusuafo e so ti ase wo be wale obi na ukudi na oni na Ogyamani ne Bible ne kura a kire se wo kodada ababa awane ne da manisika eso obudie benyam e wo menum ye no twere wo so bi kodada ababa awane ne da manisika enti obudie benyam ti sika na ne abayo ne di man bi Ogyaba ho ne ye no kore chetu tuaka so ti ase Bible ne kire so kodada abayo ne da wa man ne sika obudie a obenyam so de ni kofie ne papa mpene so a kabisika fama ne nakoma anya den ento ne yam oba kitatumi oba kitapa ewiase e man di kan we wiase ansa ne meba papa ai e ma ene di kan we wiase ansa ne meba Bible no so aye kan se odi kan bo berima no de na ho to ansa na wo mafiri he oyi be mafiri he oti ne fomu no tie asase o ya de oyo oba ti bibia di adanse ese emema efiri emam asase yo oba ha nti si wo yi be mafiri asase mu a oyi ni firi oba mu enu nti ni mema yen ko ma ho ayibu nkotodwe obema bi ye ko oba ho ubu nkotodwe ansa no akọ o je ma wo bosom bi emema na komo no
oba won ho pe na akomati ati bi ma so sa na ya na etie nti market atumi e market power pato kan ho man so bi ko dada ba yo ne da Exodus 22:16 Otu so bi ko dada baba wa wonje na wade nti abayo na nyi na ware akọ dada no ne nada te so ware no kan ye nko onu ma trade no ware o se ma ni trade no ware no sempo na ejampene se wode ne be ma na on carry sika ma no se de o carry sika de ma oba bunu trade nti ni obi da tua ne ka ese obe ma problem nti no na ekoso ye ni mo de so yes nti no wo ja ho ama wa fa na nyinsen abamu no so utua ne ka na dia somdue ye den eba okay ebi so nkomo a wo mu di ni se asofo na eye saa no wo mu ya asofo a emfiri nyame enti se wo mu ne ema no deda saa na eno ene ma wo mu so amasori ne timi tumpon ekosoro kwa eno de ebi ye no kore ebi so nye no kore so yes asofo bi wo no ma ono no na jumonzo ono Ogyaba no anko jiska abayo no abayo no jiska ono ba asofo no omo de aduro yesa ade ne de omo no ema ne tuya ne ono di eduro a woni oba ne dem na asoro na koso ano no oba ne betu asofo ne ka yes oba ne betu asofo ne ka ne oba kaase asofo de dem bebre ya ma ne totoma wo eno de ye wo se eduro ni wo ho a omo ye eno yusuku sare eno de be ye o te wa ni aka o te se bibi no wo be ko na ho te se ye ene wo bisa bibi no wan fa ama na no ho hyehye but Ogyaba de nje wa anye ge no no an Ogyaba de yakono eye feelings so te asin feelings to ko yi kakra o mo sisi ntiantia no so mo bu Atopa pa eno ne mane yesa Ogyaba ndi bia enye ade bia eye ne dru but e bia eye feelings feelings mane ko yesa ena said na bai wa ne tonyom nso abai no voice pa the voice ye to tonyom sa na me gidi say akono so no ho ne sane fa ne Ogyaba shuo sa abai no tonyom pa ne nyom to so ye de Ogyaba so ye asemu no ye ti wono obu ni tinko tonyom na frefre ho ne yema da nya me baba ebe ye dwe abai no tonyom pa wo voice ankasa na ho ofe ti no Ogyaba hwe ne voice no ne nyom to na wo to na so wo marry and not the Korean, but a new drew. Now you are software, or yes, I did. No a man the show. So for you, Juma. And you all one ma by a thing on my yes, I did not a man sponsor. Yeah, you was hard in the woman, dear, kiss you put you any a girl. Any we sir, any. Take us so deep for that what take my soul. And no, yet the bid according to take my soul. Some more tunnel. No, the afan take my so be afan is into the foul or banner. Who couldn't then grab up what time brand? Only be sorry been one farmer, no one to show. To who see Cassan, no a jar, no coffee frost. I saw baby or me minimum for by 10 or yes, I know Ghana. Sanity. Papa, me who no say if you were what I saw for Nadia or more, and no son and no hope. And I will say you have some penny with your so for you how you Germany, or don't hook or bona or chill with Germany. So for you no more. Or you intimate to me near so for young because it's any money be to see what my coin. As a young yes, and maybe a chum, no more typha. Me a problem being me invite you so for me. So for the time office, I say, I'm sorry, made you more to so into we do them. And say, hey, yes, I didn't know how. What's so you want? Miss Army, me dear. Ain't no, I down for warning, a say, brapa. To be all no more. So for work of fanning on Kwan. No need drama for, be you drama for, only I shall win your bear shall win. Intimate me about say, be a so for be a fanning on Kwan and some yes, a boo ha, so for need. To be true for say DB na for however papa say so for the bia say you two for ya wo ka say won ye say it is so for bo adam for be yes na so two for na say say so ni mu a say won kodi na chi to do na wo ni mu na so te so do no ma o yo bayifu o bayi say wa ya dan wo fa power nso to bo no dia koso so te
ye wasofo a edu weekends a omo koye tresom wo Peduase lodge o mo ne ma bi ko yi e wo Ghana ma ne ba beka kire me ye omo gusu ba me hakora o yo mo tresom papa ne esi womu a womu free nyame na ya na sa akono no womu ntimi hye ho so mo ne ma ne ko hye mu sei no etimi nam so ma asori ne gu ana ye betima ma wasori egu se ye mene meti asori fie wa onu akoye sa ade we ne nkyere papa be na obe kyere ma mba so so tiete ene ma bebere agya asori fie sa ade me ko so be ko so be se ne pe last na me ye life ma be 20 ne ba so be kasa e so mo nka so bi because so for ne so mo pe ebu omo ko mo fi so mo miamia wo entini nya de ono de obekọ asodi bi mu apen be bia ten nti be kakra no obi en kwa asodi o obi be pen be bia ye den atena because no me kwa sori ma de me ne so akọ no ye kwa so am bi eni ese anya nto anya ntua na pen be bia ten ti sanity nti atofo no omunyan ensoro ma no mo ba obu a oni sika o de be ya kwa nkyira o se o de ne o de wa han mu be tika papa ye branding si yedi nkomo ni si na we de beda was pass ye ba ye na wonya abrema ye na yedi nkomo afi wasem etwa to enye bia wo number so be person de beto ha ma metie phone so ho a okay ya ma sem etwa to no say e ma na aba mo ni na ho asofofo no umu ni hwe de mam osofu bia no oni mo ba obe ware no ti mo ni na ho obra hwe enipa a wono mo da hu ano ya asofo akonfo ahemfo mala se nkufo no nyina kita honhom etu ko fa ne mpana na wa anwara wa ha wa brabo ene mu ema no tuso na aya na mo pe asofo eho ahwe no asofo ho no te se de mu hunu wo dada na enyina aya de na ye pe te ma bi wono ma mo ba mo pa asofo mu ahwe munya isa abia uko asore de mu a fa so tirim se wonyame anim na wo kwhwa adom enye sofo no ene ekọ waraw ena de ayi obu a ukurunkuru anye sofo ye magani na ho na ene ye mantimi nyane ma me de ne wo prophet gido no for yesi do na fe mo dum cha mi otutu chetugo eke osofo pedwuma bi ye ai me yesu sum sorry difo o pese woni mi di nkomo am number ye 055 37 33 808 ye wo chicha mante udu chicha mante na kase o hwe enkoso ohenia obi abekiro Macron Stevens abusia warrior prophet ena ne ye ba na ase ne betwetwe enkomo na ode afutu akọ ede ato ha ma yenwan mo ma me bi so befu afutu na wo mo de abobra metini esi wo mu yi mesrew na waja wo comment e wo video yi ase ede ho me afa mi subscribe button no so eye too much gh eya kai na fa bell ne ka ho sa no upload bi aba unsa ebetimi aka all the social media handles so ko wa eye too much gh eya kai se ho so wo be like no wa share ama wo nua bi nso enye bi a hwe dark good ene edi amje so Macron